Webafowethu igcoka elisha selivele laqhubekela ke kuma trending ke song ke lapha ke kuwona ke uYouTube njengoba ke lo number 1 ke lapha ke bilisusa ke ingoma ke kaMzukulu ke eyisiqhwaga ke lapha ke bisihleli ke isikhathi eside ke kunombolo 1 ke lapha ke sithi ke amaviki amabili ngo-24/7 okuyingoma ke yegcokama ke lapha ke isihleli phezulu kunombolo 1 injabulo kwezasehholisi ibuzwa kubona bafowethu ngicela ukunibingelela la kusiqiniseko SA Media baqala ukusijoyina kuleli khasi ngicela wenze ubulungiswa ke bacindezele button ka subscribe ke baphinde balike lama video ke enginenzela ukona bafowethu ke i-EP igcoma elisha ke lapha ke ibonakala ke yenza ibiliboco zodwa indimeni kaMaskandi izoqopha imilando ke enzima kakhulu ke esisazonixoxela ngayo ke noma sinithathe sinibeke ukuthi ime kanjani lemilando uma ime kanje kodwa ke kwamanje nakho okukhulu ngakho konke ke ukuthi ke sikwazile ukuthi sisuse ingoma kaMzukulu ke kuma trending song ke lapha ke njengoba ihleli number 2 njengamanje ke isiwunombolo ke 1 ke lapha ke nengoma ethi ke 24/7 siyasebenza okuyingoma ke egcokama ke elisha abantu abaningi lapha ke lengoma bayithandile bayidlala left and right yenza imanga njengamanje ke ibheke kuyena ke u500,000 ke viewers ke lapha ke njengoba sazi ukuthi inosuku olulodwa u2 days izohlanganisa ebusuku ke ngo12 bafowethu lento ayincane inkulu kakhulu le ngikholwa ukuthi ke ezasehholisi ke ziyawabona ke amandla azo ke lapha ke eziwenza njengoba ke ziphusha iqhawe lazo bafowethu ngifuna ukuthatha ngikubeka njengoba kunjalo ngiyabuya futhi nezinye ngisazocacisa okubalekile kakhulu ukuthi ke uhlale khona la ekhaya uma ngibuye nezinye zikuthole ukhona bafowethu asidibane kwezinye